Danas pravimo namaze od ovih orašastih plodova, za koje vam samo treba dobar blender, malo strpljenja i malo treskanja. Počet ćemo klasika s kikiriki puterom, a ako koristimo ovaj prženi slani, dovoljno je samo dodati malo meda. I ovo radimo najviše iz razloga što vas proizvođači uzimaju lopatom, sam zato što izblendaju kikiriki ili ovako nešto. Ako se blender pati, dodajte malo ulja ili strpljenja da kikiriki pusti svoje ulje i od ga uštedi od 3 eura. Dalje, indijski oraščić. Prva lekcija, nemojte ko ja pojest pola kese, pa da vam onda fali za namaz. Indijski vam raste onako hafifno, kod drvo jabuke, samo da je jedna jabuka, jedan orah. Zato je skup ko da je od Svetog Petra meza, ali mekši za blender. Kad ga izblendamo, dodamo mu topljenu bijelu čokoladu, zajedno sa malo soli i malo ulja i blendamo još minut. A šta ćemo s bademom? Korišćemo ovaj prženi za bolju aromu. Isti proces kao sa oraščićima, samo što topimo tamnu čokoladu da zamaskira to što nam ga je mrsko gulit, plus malo vanilije. Imate 3 namaza komercijalne vrijednosti 15 eura, ajmo na degustaciju. Čoko badem, kida, kikiriki puter do jaja, a namaz od indijski be mater.